Testing mic 1212 Mosonfo Madi nyina WATUMOTO the general aka social media president aka political general aka Kumasi mayor aka worldwide music promoter anyame anyobia. O first time I hear me dwumade ya make sure so be subscribe to my YouTube channel no review comment na wa share. We be notification bell na e wosoro so be anytime bia WATUMOTO me drop video a e baba on kan no akwa kama pa. Send me dwumade a medi e ya atija dwumade a medi no WATUMOTO TV or YouTube no so aboa for some de dwumade bro day in and day out KMS stabilities obebu say KMS da bia WATUMOTO bondin dwumade be na KMS di we lotto agent ubo lotto agent no bi wa ye diu sella na ye diska na akwajo agent wa bre e nko na long adada on da bi KMS on dada ye do billions crore office wa francho bronco junction say bra na magiska no common yakura wadi what I say because of say Mr. Adams hot and Mr. Frank e check KMS stabi e chi e won adwuma nti e ha on kura ska bia be di bi e betwa why nti twa ba koma KMS stabilities unu say me dwuma de videos any person I was social media na so na ya na me so me reacting me be mo ko first video of a fear Schwarzenegger na send a caption or say a fear demands justice for a 3-year-old killed in accident by Lewin. Ya ko video ne mra sisi police for your police for bi omunim nyansa nka wote won na wosan ke be chew maame na waku ne ba no wuti bi sha atade kwotena akonwa mu sa de yesi wohine why na yesi wohine wo free hospital hono you had no business going to the movie premiere kodon kansa na when you are supposed to hold the woman like this and beg her na nka yeyi wo no yeyi wo free hospital no na nsa premiere no na wosa wo kwase you from the hospital na wosa ka boy na busu afoko feel straight na ya Ghana police akwase bi ti say dan pare ne da no for me da obi bia se wo je bere ko video of a fear Schwarzenegger all can sembi she's really talking on top of her voice all screaming here all say di amanfo bi atem a fear Schwarzenegger let me be honest with you here yet kromo say yenim say kromo wodu nakedness beto abontena o say bra ne wudi afia wodu nakedness beto abontena Ghana bra ne wudi here no money wudi ya wan kasa kanokre omunu di se de mra ne tie contractor na wo yi kwan no anka as accident no se yetini o but the next time mba mu ye kan da ne be hedi da no ye afia ja said ye what to get to house no bi na you are living in a grass house now what to bo ba bontene afia nigga you are even insulting one a certain IGP the whole Ghana your IGP di na tem be couple of days and my whole video so and as my friends got na control munya kwan ko abroche ne de da biada uye video na IGP dan pa we di be ma uye ne say de ya kola uye ne say de man ne nya nipa afia ye hwe de ye bia yo emre mi ye bi ene ma hu se nyansa bia nim se obetra na de obi atem abra onya owe afia Schwarzenegger se dan pa onya oboni bia na de bia osora odi na tema bia o ye de hwe ni ye Kodon cancer na kunya an accident. Why do you tag IGP? Is IGP even working at Kumasi? IGP not so free no office, but Kodon cancer na. And IGP not so see tweets Kodon cancer them. Are you serious? I feel so nigga. I didn't hear Juma. And I say Kotara Bocho no say me team me say Sankrama no dano. And Krama no no dano for 3 months. I just say nigga make nobody lie you say I say oh I no kasa on from day one. Ono wonti mi mama nim kurada mi videos pa but oskepe mi donya me kama che mu dan ka won ka beje won sa ye no ne say na amene anyam bia konyon kasa lewe no obi say oso cha emra na when say konyon kasa lewe is bigger than Ghana laws and me hunko fu bi say omo ka na emra ni ha ena emra ni ha ena me ba cha me bo ka Ghana anka ye ka konyon kasa ke ensi na bo nkunu na mo ye Ghana emra ni ye ko si konyon kasa lewe na bo nkunu ye bi si danie so obi di ne ka kwa yu bi kama na asase ne tesi no bi awu ye bi si danie mu nya de ye no ye nya atwom no do na we twene ha afi kwa de ka ai ba ku trouble Carlos wonu asa me kai Friday we twene party Friday be twene party Friday movie e be kum ni ba Friday movie be kum ni pa hey ragazzi asamaba Friday ye be twene party Friday movie we ye de bekum nipa na che se
yesi kakum ye jine kokuo na num na jeso de nya kokuo na kasa amprenkensi mana nkasa na ede akasa kwajon kansa lo wen kwane ko tie ni video we enu mu sande de maame ena metie na me ankasa no ma tibi wo maso ma ankasa na wesu ye nyina ye hunu bi na that means ono ankasa no eya dia no onim so oba be sacrifice odu obi ba e baba betwa so ono ankasa eya dia se no onim kuma would for bebrebe testify yes kwajon kansa bebrempe ne ka mutena because enkwasi speed decided de bia we de woko because ono no woku free ono wonwu na tamu nyanso ye asema okay tinu kro bro ti e chidu ko gina sani bia ubenya ono ayi ko fa evidence bra enti obi say Fridays ni be kunipa na are na Friday nansi Friday no sen ka semu esi sene numa sema nkasa ye adwuma se kodon kansa no otumi bi na numa sema ye adwuma o se ka ni si Friday ni ko se ka ko si Saturday we ye de na ebesi we should put all jokes aside me be a video say kodon kansa was on the top speed me per car no videos am hu na me kire say my man was on the top speed but ye nyai na ya de tag na sikaduro na masa munya jimi no ana obi say every year dia kodon kansa hu ni ya na ma jimi na so for kura kukudam na so for kukudam na msoro mse ye mrebe se ti da bia da no obi hu o cheche wana da bia da say the pen any book to ho a each and every day obi hu e woni pakese bi ho se mo jimi a e den life no te say anya wonti yenku no anya wonti yenku no ana ko joga zaina odi ni ko jiskaduro mu de mu jimi ni mu kwase ne ye de bia bi ko jo biskaduro kwasiafo ho de kasa asam na kire madam tirim sa no na o say de obi jiskaduro kwase ka fama me ko jibia ko fa obi fa ne ko jiskaduro ni bi mu kasa se de asa ko joga sa ko jiskaduro na o obi bro ye nya de ye no accident na si wo bia wu we should respect the death na munya mwasam na mutufria na na mahu se God the son ko interview the talk kan ma lewe o medwuma mu so be je se kwajoje ka no mani nyi da because ka no si de na me de chimani no de me je si de me twi na mani jem nje free okram ntimi mfa ka bia nko mi ka ti se de mpe because de kwakwa nya nje yi susu ezi ka etesa koyo toyen so nche because minimum ayi kakra nyansa be na wasa de wem interview na God the son ko interview the talk kan ma ko nyansa nyansa be na wem masa munya jimi ni mku asem na mo di social media na so no e de no etu God the son se ko nyansa kan na nyansa da ko se ka ko interview the talk kan ma no munya muni pasre kwa mwa edini e WATUMOTO the general ke social media president aka worldwide promoter me say wa ube bi ono aka se kodon kansa lewe e di aka ne ko jiska duru me bo asum adai bro wona ke yo se akenya odo ai wona yo se akenya ode never be bian to nchen we should put all jokes aside never be bian to nchen ye bian fa to nchen ye face reality adai no me ko do ai ko shaden and a movie back over premiere and I said we be premiere bro e fin aba na ye di o ono ko yen kasa time na was one na be premiere movie no on that day no entina was ono na was so munyai accident we amana ka bibia call said yet anka tika dem de mu ye kamaye it is one person ka accident bi en se ko yen kasa le wen premiere we ho ni project hi won tika de mu ye kamaye metia me ka bitike be de umenya yo umenya de bia afias as nega jai sasa mo force de atagi sikaduro ne sa branche na ko na mo no akakra won nsem na emu yawo de gana fo ne bi yere de ne sa ko jonga sa ko na mo na akakra won nsem na emu ya ena sikaduro ena de akra na twaso ho na de akra bi atwa hwan so eti so passe tike po bi atwa so tike akra keto na akra we no de ede na won ho I go for papa ne mo ntwaso adai yeti kloma da bena ko jonga se ko e movie premiere akonya accident ana da bena ko jonga sa le aye movie a obe premiere accident sida there is always the first time
first time bi wa wo me face asem ne nka ne ye na kodwa ye bia o ye sia be ye for ni movie premier bia accident si ni movie premier bia BBC eji moja hwe guba na ye be ka say hey masa anya ba akunya mienu nya miensa ade dey na go what is going on ne achi na tena se na ya da bi ni ntu ne nsem we the first time we movie premier accident si eno na se TV da ena mo amoso mo ka se ena papa na da no de ne ba na tena munya jimi no fa mu kura se franco akasa da mo na munya nsa enti accident na be si da dey ni ti we na na fa ne ba na tena front on enti ka accident na si anka will you asking these questions masa mo ya mpanyfo mu na ya bu mu ho mi da se be si abeke kan ya dwan kire mu no ede no ana no zo de na kura tena front akasa de obi anya bi da ni wona wanu chokrodo no da be na obatika ma obati akire da de be mfa nkwan tena front masa na ya bo abrifo so man your words nyama me mba so kra yo nya mati onye ne don't let me come and disrespect you jai de oye no asem sia munya ide na mo ye no kwana mo sa asem no I don't know mahu audio bi any interview ententa say eye ochiame mbekasa wasem ye hunkura biem lewen u PR no memane mbekasa asem ye hunkura biem no ono be hye nipa bufu ye fa agro bi anto nchen hwe na ochiame mbekasa wasem wo biem na obe hye nipa kura bufu masa jade wo ye no jade don't talk about this issue again ochiame keep quiet be mute na kwa na wo say asem no na su dagu asem nim na sa obi an kan chama me ka kire mo when Obian try say or level camp or was camp obe rubbish this issue that me face no reality me face said was face ni nya ni fro amunya mwasam ni mkuru asene na bia jimo kroma kwadodo wana ti ase ya ase de ono obi wasam person ase de obi ni kojo kasa wasam person na those people are saying say and na kojo man for town na man for hey obian ku bia wa a great person can some can send to can send na beton busan accounts sikenam a great person to also offense him when I ban so after so we kojo kasa is going to be great or is going to be greater munya de moye no obi anim da chiasem na ono nim da chiasem na gaga saka ai dey no ko be ka se Friday bibi besi masa emore yen kabida e bi ekwe prophet be ka se hey history night na de besi ye be kunipa ne obi akoko mi ene jai said de oye ni jai kura de obi anyai ena ma uza manfo jere nu asem na sana o se Friday obi kunipa asem o kan no young boy bia asem be na kan one nka bi da so be program eye vim figure no de ka vim o emfa kura se be fa unim vim e de nam emfa kura se be fa nti sa vim ni bi na ko de ka se ene de be si Allah wallahi ne be kunipa kura obi akobi oh munya sa life no out of love out of no be na ko de ka de kan sem bi e ma mo be gina mbe yisu sa asam no asa de na mo na ko de yes mo iti ko de ka so okot ene se ka ko de kran ka okot anka tumi kro no wadi ni hamo promo an ka se ahia na ko de ka so twie e de ko de ka so promo abro so anti e da bia na ko de ko jiska duro ko de ko jis na mo majimi sa enti nyankopon no ye nyina ba ha na wa ma ye nyina talent na wa ma ye nyina nkwa no to timi bless nipa am asking all Ghanaians say nyankopon no ye nyina ba wiase no on timi bless nipa na anytime bia nipa ye nyankopon ma nipa ho to ngakra bia ne ye de ko shabon sam ena sekawa ena wakoje aduro meti ha na ye fama na abuafunu aka se watomoto akoje ohia aduro da wana aka se watomoto akoje wardness aduro da na mo de mo man nyita duam se me de bia kamera na ka snap da edam ka mo abeka se magiska aduro bia me si fama kosua be hanam de abodua na matum ka akọ because me ti wana na resuma me na me tem bi free se me ka young boy watomoto ka akọ di shi bom de ma kan cheme enye se me mpese so me nya me pepa ba mbotom na enso asia na chere bi na air condition bo na etwa me ho from I no do be jimi se makoji to me sima bo bia sum no masa ena fam sa okojo ka sa no bra bom ye mpa na abeduru na fam na se ebi jimi na sikaduru mo de no ma bi tag bo no
mpanifo na kase bo se yen kan wachi o se agoro yi ede agoro no mudi yen kan wachi se won so wano de ne se agoro ne de ye sate se ye kadi wachi ye sate se ye ba wo power bo se kash agoro de nya agoro papa na mudi agoro yi sa ade mpanifo akache se de ye wa enya wodan memfa nkoyobi ensamanti mo katu nipa na so efeso nega tinsem woni abra wo katu bo ne so ene every year bi obi wo na ho no enti afia so kojon kan san ba fam a wo de na benya what will you gain from it efeso nega enti wa yire wo ho a wo pese kojon kan san etofom no otofom a wo de na benya anyam bi otofom ni school na wo ho no are you going to take care of this case what podam mo jimi mo pere na for kojon kan san are you guys okay munim kwafo dodo a da bia da nipa we mama nya de moye no mama nya de moye na yankopon de na bufuo be ba nipa bi so ma ho e be gem nsam de ye bia so bia yi na ni a obia me na ni aye den ase obia ka bi na obia ka nsam bu kojo gasa so masa se mre bi duru pa na be fa ofie na wo be ye de wo ho ye be boss mo aye mo se mo internet so na na ko premier na kwa ye dey na se ko free na se ko kofie na se ko yese masa obi aboka twitwiri di we eye premier akonya accident ono kra wante se obi awu wante pe mo story no wante se obi awu ariye tie no betitika e ka na obo na ono hu se obetima sore ko premier ni tika accident ni tika manen ko premier ni yesa abranya twitwa ne nan abra ono atim se obetima sore akwa aba enya hwero na ka watena se na wo no masama bekanti wo na abofu na wo watem no onu masam kwa bibia ma ho usoro o ka manfo sama benya na manfo wu obenya manfo ase no watem no onu masama ye bibia ma ho ha yeti kromo ase obia ye de ope asemba no obia casta ope no ha ana we de bobo we ana we de odi kobo obi die mo odi bobo obi die mo at the end of the day accident see we should solve this thing. We are not here to put blames on anybody. At the end of the day, if you put blames on people, it's not going to solve the issue. Blames you put to a car no and cast and the lives and our life for actually what you know, it won't come back. Oh many brother. Because mujimu up and so and the ancient and then be away check on us. I didn't have a better amount. I ever come see you. Ana ko yon kasa enimo nyamna nyame adom no obeyiri abro ana no school na baba odim jai jimi no edini ya WATUMOTO general ke social media president eke political general ke massime eke worldwide promoter o first time I am djumadi ya to ni atija just ye ndia agro ha ya dabi into matters our social media na so they also can adwen chere ba kan adwen chere no they also beginning up beginning up they also tian se ba tian so ja is the reason abofo so masedan de nyamam de djumadi ebro KMS stabilities wodi ni djumadi nya wo lotom o lotto agent or Franchu Bronco Junction wo ye lotto sela na o agent papa na ya djuma na wo kuma se ko biam ha twa ba kuma KMS stabilities single one time bokoro betwaka 550 ball betwaka because of Mr. Adams hot Mr. Frank it came as an more dinner. Came as a Jemusa Bilaba. WATUMOTO general aka social media president. I'm out.